Nuwamanya Shafik aine emyaka 22 y'obukuru n'enzarwa ya Nyakagezi 2 omu Katerera Town Council District ne Rubirizi. Nomwe omu bashitamire buuzo bya siniya mukaaga ahari Nyeru Boys omu Rubirizi arikwihamu obubonero 16 omu combination ya PEM ICT. Bito omusigazi ogu naruga omu maka gatarikwebasa kandi taine masiko gukweyongerayo omu kushoma. Mbaza Ruhangane Nkajumara nasita mu mwaka gona ngenda ati kinakozeho mukazi wa hotel anyeta tandika kumukora mu mwaka gona ziyabe nasasura sente naguma ninzikora ki ninzibika nyine amasiko ntiniteko kweyongera nkasoma. Eka Shafika arukurugamo okubona n'engabo y'izuba na mino ga ruguru egi niyo mbeera yari kugira ngo bakuriremu kwiha isheka abanagaho. Nkuko kumanya mbere yo kusamba umwe runaku rwaza korenga umwe mwahiro mwafuna rukome mwagora tukara mwafuna kamere ko kuriya umwe runaku rwanga usanga mutafuna na bibiri runaku mugira ngo musaramu murara ariko no kurara kwi emera kujya nkore tibici tibiruho buri kimwe cyahati yarukuze Uganda yati kuza kufuna ikintu kukisaka hati kandi ambwera umumara mama nasiba nabazire cyarani kugira ngo ese nanu babaruha abantu barakora cy'abarabazira usanga umwe nenzu yuka no kufuna sinte zo kuza kudisasura umwezi nazo ziri yambirgo abantu bashaba abanyambabazi abari bareba embozeji okubirukangirira okuzahura ekiroto cha Shafik. Nanye nisaba mazuma kubasa kumpwera ubuyambo bwanyu bwona mbase kungwato nanye nyongere nsome nanyeza university nyongere nsome okwa kurukakari kandi turaganye gomba kandi yayisomero mu primary nareba abasiza b'amashanyarazi bayiza batanka kutemba nanye nayo gomba ntobundi nanye nkayizamba nkabo kini kiro mu secondary banja nkoza kusoma amashanyarazi ko ine physics na maths umutoga ja unagent nite kwambe nibyo nakora ki natwara wakuba oriyo norebe mbozeji kandi wenda kumukwatiraho no basa kubayicerera ali note mushanju 85 cyenda n'eshatu nshanju na mushanju nshanju nena nari note mushanju note 2 14 ana na mushanju note ezona ziri mu mazina gatumukundane Jacqueline nyina uwo mosho. Mwana mwine mama sikwabo kuba nonde bari umwana wo mwese ugwa munonga nabyinje byo bakureba ngo ayikiraho abire naye yiyakibona rukumurwe abika ngo mwana omuganda abeji abakina kagisha ko kuba mu mashomero ne bashabwa okoresa kiraka okombeka nyenzya yabo. That is hope. I want you to have hope. I want you to have faith. I want you to know that things change. Community, give another to Istanbul. Ebyagambwa omukuvuga nabeji abizire kushomera ari Mbara High School abo mwaka 2025. Omweji kimumbi tubikuru bitwantugamba no kumanya Ruhanga twareba ngo abana kuba kumanya Ruhanga ikibakwera munonga omukugire micwe kugumana bije mukushaba umukuramya mukimbisa Ruhanga nikibakwera munonga no mishomo yabo bagire mico mirungi okwetantara kugumana bazahiru yishomero eshaha yone ibareba kumanya ngo icyo n'ikintu kibi bashime kubana bashaborusa wana wenda kushohora kandi washaborusa tinu kubasa kurukwima konka watorokana kimanisa ngo ine kindi cyo kuzakora okwakira beji kwa ebembromo omurebezi wankole associate professor Dr. Freshel Rumwesigwa omukoro gwabo mukanisa rugatwa ya St. James Cathedral. Our TV West ndi Senyomo Gideon no Nesmas Ndianabo.